Utuko barua kiri mubango wa siasa turaria mantu ige miaka 10 ya thirikari cia matura kana devolution natugurike kwaria mantu maingi yaraithirite kinyanira na yaraithirite atakinyanira aro tuthikirite no tono itana mbere kwarana batu kulukira 40188 namba yetu SMS kana kiri Facebook wetwira ibyo byongo kona ibikinyanirite kana bitikinyanirite na nete ukienda bikinyanira ndene ya thirikari cia matura yani tukuduranite kiri Nteto cia Weru Ithatu. Buru aburi komena irengavana kawira akionwa mwikiti ko ACC kendota mukinyo wa Meru eru rewa gwira na tumirite buthu kumbeta cha Meru obisine yawe. Thirikari cia kaunti ukungwira miaka 10 ya ukinyaniria kumire kwambiria mwaka wa 2013. Akariba mire ni muimbe kwithe nyumba yomo bakiwa ni muroi na no tumite muntu umwe wa ntureu agethetwo turo bwawe. Minister Waremi na Deide ametheka nture kundungira murimi umwe nteresi wa Singishu kuona urambole ya thirikari imutethetie ukiria maketha. Anko watu ni kiri Nteto cia Weru Ithatu wuni bitawa MUTEMBEI Edward munatoa mathithio ni Cindy Karwitha. Tukambire mbunge wa Tienisi mpuru wa Buri na meneretie ngavana wa Meru Kawira Mwangaza na njure yawe nikiria kuandika barachure bamuikie ko ACC kenda kwithira baita Meru mukinyo kumane na Nteto irimu murekete cia ungumania na wamba bombeta cia Meru obisine yawe hakiaria mpuru awetote murandikinya yumo yurade wana besa cia CDF cia mwaka yuna ko barweu ariwane yorongo nikethirite ko kendo muthukirerie to akiwa atere ko kinya mukinyo thirikari ya ngavana Kawira mukirimithika eno dibotie. Mubunge utiganisti mpuru wa Buri na thekelete barua ira yandikirirwa ngirwa kurona mpukumu wa Kenya ACC akiwa negeria ryo kunikila kira kuiwamba bombete tia kaunti Meru ira ithirite akithetera uriya ugachoka ukowa bomatukete na mtu akawa huyo na mwizi ni yeye mwamba we aliwera huyo sika huyo na ndio nani ndio mwizi mtu ina araome akorambia siantu mporo wa kurambecha mimbi simbechi kile ya batibo loi ndawo kurambia siantu soke mbe siambi katibo soke mbi siambi siantu ndawo soke mbecha owo mporo mwamba ambo soke mbe aretie gitarira kwandamene na mabisa kuma mbondi echukuru Mauritania mantu yegi ogima bwa mwere ya Kenya KMTC batongeretu ilusi kuria kwa ile munda ntereche chukuru primary ntamicho irae wandine mudhara tiganiesti naraba kwendekethi wakwa kwa shukuru we kamite ni akarite ndi na community na twetikaniria itukwenda KMTC antwao. We have surveyed, we have looked at the premises and going by our requirements we are satisfied that this part of the school compound can be allocated to KMTC, and we shall support technically and even professionally in terms of the establishment of the campus here. We have various requirements. We have a checklist which we have shared with the Mheshimiwa and the school committee so that even as the processes start, then we shall be in line with those requirements. And the first and foremost is the ownership of that land, the demarcation, and from there, sisi kama college tutapeana the prototype ama zile design that tuko nazo ndio ujenzi wa hii shule uanze. Otherwise we are there, we are in support, and as long as all the procedures are followed and all the requirements are met, then we shall be happy to support this. We have seen there's a hospital nearby, and because our students have to be trained using a health facility, we will also require that the authorities that are concerned with the expansion of the hospital to ensure that all the departments, the specialties are there, that they also put them in place.
because that is very, very key in the training of our students. Ureti bwa cukuru enende iboyokete mukondo yonge ntuko inka ya Kenya morarare mubunge ukabere ichunge kabeabea kuanua retere cukuru e. Ndarinde kwambiria KMTC na ubonda ambiria na ndamitia a point of no return. Aikwe ya ntuendelea niyo ambiria kuwa ifeki angache angache nama ende ndikwa na kuwa ati aranda ikirite foundation na kwenda umiruteruto wa mika isa sawa. Na ike nara kwenda lakini omabwa manto yundambiririe KMTC amwe na bo Madam Kuria wete batara arabako loketi wa kibwa cukuru erenge kinya kethira ikwethirite kwena musingi yora yoera wa yo akwa cukuru ekiwanjene ketibitari. No, the other one was not yet approved. The processes had not been completed. As we are saying, there are those processes and requirements going by our checklist. So it's only after those minimum requirements are met that we are able to approve. Na itomi bia koreo kolokia wa kibwa cukuru endene kiwanja kesibitare. When we look at the facility, it is not conducive. One thing, the size of the land was too small to accommodate both the hospital and the campus. So for us, like we have said, our minimum requirement is 10 acres, which was not available on at the other site, unless other piece of land is maybe sought from around the hospital, and then we can shift to that facility. Otherwise, we would not go with that particular facility because it is already too congested by the hospital. Rewa boria wete aswanete na murandi yo kumeta liria mbere buru na yo thiatira mwanka muthia. Antwati anisi bakasirwe. Non to anene ba batayema ntone yariko. Na botona ngari yira tibo. Kaba kachirwe bero atiri iba kwa KMTC. Zaidi tunaanza KMTC 0. Sio kusema iko mahali imefika. Hapana, tunaanza. We are starting afresh. Nkiripotera Weru TV kuma Tiania mbeta wa mukiri wa mithika. Thirikari cia makaunti ni ciukungwira miaka 10 kumire kwambira mwaka yo 2013. Thirikari emo nabo kwena manto umite kwithira bakingi na yangi kwithira yakirema kuingwa lakini otumiri bwambeta che muingi buthu kire thirikari ikioneka kwarirwa bunene. Tukuborwa rekiri mubango ya siasa tumurika manto yo umite ukinyandiru na yatumbite ukinyira kire thirikari cia matora. Finia Simana na Ronoro. Nyuma ya kuya kwa thirikari cia matora ne kwithirite kwena igomano bira bietherane ndi bikireta mwatongeria kuma kaunti-ini yu arakinya mangabana bomba kwithira bakiara kia mathala yarethirite bakibwetha kiandene cia kaunti yo na kinya mathina yaraba kwithira bahikulukira kigomano yaki kiambere kiethirite kithitha kandene ya kaunti ya Kwale mwakene wa 2014 na kaunti ya Meru yethire kire kundi mwakene yo 2016 mwaka yo mambura yamba kwithira gitandene ya kaunti ya Uasin Gishu na Rais William Ruto arethirite akigurugura kia kigomano kintu kiyoro. Mimi nawapenda sana. Kiaria rais na rethirite akiweta unkumania yemwe athine iriro mirite nende kaunti Kathumba akiora wende akawatikana na mbapa kigina kia mwingi akona kanyoni kaina rere. Shall treat corruption at all levels of government as a high priority law enforcement issue requiring expeditious and decisive response. Regardless of position, office or status, any person implicated in the loss of public funds, whether in the national or devolved government, must encounter the punitive consequences of their action in full. Ruto na ureti kinyandwa nyire kwithira nende kiro ya na unkumania utigere bakubwithia burabu onde bukwendeka kenda mutugo yoyo kinyamuthia. I expect the agencies concerned to move with speed and attend to the many cases of corruption that are festering in many counties, including Uasin Gishu County. Karikano akire kibindi kia kambere ya ngabana wa county ya Tharaka Nithi ngabana Muthomi Njoki naringanithitwe na unkumania abo mungano ya milioni nkurukia 30 na wendene ya kibindi kia kambere ngabana Kaira Mwangaza ethira ekulukaira mathino ya ethirwa information yandironere ni kuonania uria mbeca ndene obisi ya governor ikurewa ja Njugu Karanga irerewa batina kiao batina urumu bobu ikarika
kurengwe itarikia kulumaturwa kuma kithirikari nene witakiricha makaunti ende kwina Weru yabo karika nyuma ya Rais Ruto kwithira akiwa nende ni antuku 60 chiyite bukaingana. I'm very happy that between the national government and the committee that is responsible for that job and the other stakeholders, we have finally agreed on the functions that should be transferred. An analysis is going on the funding that will accompany the transfer of those functions. And I am told that in the next 60 days, we should be able to transfer all the remaining functions to our counties. Mukarigite wakanja magavana urano wengavana wa kaunti ya Kirinyaga Weru akiaria na kathiti thirikari akiwa kwa itarambere ndene ya miaka 10 makaunti ya mukirite mbecha cio kureo. A good student of the Bible, I have to start properly with thanksgiving. Your Excellency, accept on behalf of my colleagues our sincere gratitudes for the end-of-year disbursements, which were on time for the first time in 10 years. Speaker wa mbunge ya Senate Amason Kingi urakinyari gavana kwa ibindi bieli na wetete ogaiwa mainya ya untobombete kuguna buka Thaa Akenya ndene akaunti chonde ndigurune ya Kenya. Devolution has left clear footprints across our nation. Each of the 47 regions has an outstanding story to tell on how devolution has occasioned a positive and impactful realignment of its development priorities and address unique needs of residents. Awete kinyambecha ire kinyete kire makaunti kuma kethirikari nene nichethirite che kinya trilioni 3.3 ikiringanithwa na ira makaunti omba kwithira yeketha yari yongwa. That since inception of devolution in 2013, the national government has disbursed a total of 3.3 trillion to devolved units, compared to approximately 289 billion that counties have generated since their establishments. This, by all means, demonstrates significant commitment on the part of the national government to cascade resources and development to the grassroots for the benefit of Kenyans. Bu na ugeba tungeria mwanya kukonie ugeba mainya ende ugeba mukenya wengwari neboriko kwandikwa kwa rimo ba ECD na kinyobwe byabo to balabala to matura ne kimone ndekira kikeneti ya Kenya. Bamwe batari bandiketa ba ECD ni bandike ni thirikari na tibonde bandike no kuba kugerekia nkiruki ya mbere barabara ni kuoneka nuntu ni kumba gwikirwa tumaramu na mbere ya twaunana migogo na kwina tu footing bridge twagukurukania kuma nture no kuthira ingi barabara twaurite tumoni tugucokanire ngirogima kinyaruo nyuma ya kwithira nende rukinenkanero ki makaunti ikonekete we ya buingi bura bwithirite bukimurikwa Chogoria Mission Hospital wadijaga ida magutuni kana Mudambi, but currently the devolution need to meet again a number of health facilities, building of hospitals yeune kwatakaba mwesimenga bana aligite na administration yae uremi kinyabuo ni ontubunge bonekete kuiria Kenya baingi bakiweta thirikari cha makaunti no ntubote thiobo fertilizer mbele twamishwaga na inya nene muno lakini ndaika ino nitukuona thirikari riretera mwananchi wa kawaida message ikeja dimoni ikakwirwa ya kwamba you are considered na audiogire fertilizer yaku no kawe nkune jigana iro baterio yukikire thirikari currently nitukuona tukireterwa mbeu ya kwanda. There is a seed, certified seed. No kuona antone bakomba kulima irio, bakalima ndengu, bakalima mpempa, bakalima mboso. Ndio rekwira moya ya kinyama thina ya tithirite yaitiela kwa nyuma. Kila kioge kikwendeka sana leo ni ndawa. Jie jio no nto leo kwado kela na tena ka bandage, ukado na BPO, mashini ya BPO leo lakini tena maiga. Devolution ni unaenda waste nyingi muno. Ukata dispensary tamagutuni kana majira kana kieni kana mutindwa ukenda nurses baba andike on nurses 5 kana 10 ende ngugira bakurutao gutentu gukarodio na ndawa ende county ne kubali ende gutenda bali nake Demwe tulirwa ni tukulenkerwa certain amount of money
mimbi jakwa ka health facility tukanenkerwa edo eta around 5 million 10 million lakini wala idia wero ikuruta actually teko dijania ambe saidia allocated. Phineas Imana Garwe siasa Nteto cia Weru. Akari na aturi bena muthuro kuma nturene ya miri ni makiangi wondini ya Mwimbe Mara ni baumirite na muthuro yo munene na kwithe nyumba yo muwo Patrick Muturi ura ni wokurwo miaka 45 na kiraba kuwa ni muroi kariba buwite no umanite ne kuke muturi muwo na rande nto murumeo amatukite na mwekuru wawe kuntu gutikumenyeka Martin Mwambi ayana ripoti Diari makugwa kelero ke inu imbuchia kerero ke thikero na nkinya keriro kuma ntura ya mirini mbari cia makengi wandi ya Mwembe kerege chigombunge kya Mara onana bato ne bakome amanto magwarugara gina baola bakera gwandeoma nyuma ya gechanga cha kera kiumirite nturanie nuna gutiga mochi wa mukuru Patrick Muturi uri mubethio tugobobo ono gya kanambi na maiga mara akira mukinya ndaka akira muingie kuinya mwanka utulagiretwo mwana ora na inya gatokolera tokiuga twetekeni tuli antu aseka itu antu ba Mara kakuota kuubole na bakale kadikeliani bot matona mona akadi esa location kuringana na aturi banturene amerini muturi wao kana mukuru Patrick Muturi arari muraguri na kerikanaga naronire omo wandaka cia nture nunthi untubura bwathuririe ya aturi bantura inu ndena kirilo kenena muno mburagireto mukolo wakwa ne tonto tarairo ndaletere tweria ndi murugira ndari gwatire kalogi baba bagitendo ni atia mutwiria mosari magutuni taino kandetere teria ndi murugira kagitendo ni atia na nenkwankiringe kamuno mburagireto mwana wakwa ne molagwa mtomolome leo mukwamura kwa tigito ntwana tonini le buraide tagure mukwa gateria nambi bariuga mbere ya gukwa kwa mututigi twekenethi mutwiri kaimbire ndararemwa kuthikioro kana nkinya kumaga cibitari gutire kyo gikuoneka gugitwikikanaga bari negamba na muthuganiru oyo aratwiraga we alegwanyamo ekediololokanda ya dioloka igaitia mwanka ala ingeto na mpingianda ba mwingana kebuli atamba komia na atamba kumaga kwingwa kukari kwa wega tori baba baugite ntureni yao mirini na mbarinu cia makengi kujuriorogi ana bara banini bagukaukira na kugia twinto twao batakuona wa kugenda igukabirwa ana kana ga pipi wanu kaka gwanka diari makugwa kelero ke ende muntola gwete kiatemo lagi na nemotane aje namboni twika Muturi na mwekuru wake batorokire muchie kumecho mwari wa oratigitwe muchie twengiruri gatwiri ariuga aturi batindite gukungutia na kuringaringaria ngamuchio yubagechwanaga na aciari baba batakubona nogoro bugukinya barekira nyomba mwanki tiga tule nyomba kanda twigwa kimutu mutu kijite goro gintu Thaa 4 kijite Thaa 4 ndaumanja ndethera ni antu ni ntajukia gintu ndaumire ndari na mwana wakwa ndakuruka tontu ntingi betera ntamenyire niko baba ntije niko baba bakimbirie le usalama mami atio na mburathi wakwa mukuru atio ni nindeyo na ana bau bangi no ni beokete na ntije twethiko tutena gya kuria tutena gya kunywa tontu birairire guku bale ajira batethira mtu tonto nine ndeithire na ana bako mwana wakwa na sister wau akonge gatwiri akiongera ugite batigitwe batari gintu gya kuria kana nkinya gya kwigwika kana nkinya gya gwikira amwe na gutwika gutire muturi wa nturenia mirinio kwenda kubona kana nkinya kubanenkera gya kuria kana oraro neka baugire baba no alogire mtu uyu akwirwa ni mukuau tio tulele kidakani tonto gotia antu bakwenda tori kwa nyomba tonto twadi gwanto nyomba keba gotumburula bakiuga bakedelwa kuba edelwa nabo mofat munene ora ichibo munini wa sublocation ye ni akariari uga Nteto inua mona gutwika nyomba ni abethirwe gutire muntu no moringite ripoti nendelwa kwena mwanki familia ya Patrick Muturi ntemi ula nyomba era ethirwe na tutimenyete na inkinya antu bara baithitie na nkinya antu ba family tibonekanu mukuru wae twana twae na mukuru tibonekanu na niturathira na OCS magutuni
na kesi ute reported ni mtu no ukono wa family. Kiripotera Weru TV kuma mbari cia Makengi kirige chigo mbunge kia Mara bitagwa Matini Mogambi. Rikuma kiri Nteto no tukuona kanya kambere gakonoka weta kuraya nchokerete na Nteto ingi. Auga no gocho mabati ja Kinandi ya makamu jare na ankanya na original ja kuimba nyombeku Raina Mabati Limited tore aja neonto bwaku tore kuretera mabati jonde jare okwenda na ja ithimi mwanya na ja na maguri ja kuguna muko jwaku tore na mabati modemba jwa Roman Jamii Tile, Jamania Tile, Brit Tile, Jamiz Tile na Espana Tile. Industry njero ya Raina Mabati Limited erekithoka njere ne agweta boroire no gure mabati original ja Raina Mabati na jaga ukinyera arakunde ore ndegoro ne Kenya. Kugura mabati jetu turingire kukurukira 0729628199 kana 0740229609 kana wite Facebook na yetu zayo Raina Mabati Factory Limited kana otoriongera website na yetu zayo www.rainamabati.co.ke kanyere kainagwane mwene Raina Mabati ne yetu tugure bietu tukorie bietu. Hela misawa Kenya! Nachukua hapa na cubes una. Uone mtu anachapana sherehe studio. Utakata. You create a love story which is going to end up as a life story. Nimeka mkutafuta tu kwela smart. Kumesema ulikuwa mwizi. Unataka tu kunibia tu ropia. Kama umezima nyamaza. Utachapa na Mrwanda wewe. I like him. I don't like light skin girls. Mom is talking. Mom is talking. Usipatie uchali Mike tena. Wacha aende. Aende. Twina nkuma enjega kiri arimi bonde Kenya nara tukureterete ndawe MUTETU I Premium Lime kuma Kaptui Meadows Company Limited iri na mainya na rigwire iguru muno gushokanire MUTETU jura jojuri acid ujwagirithia na kujongera hinya kendaruo na nitrogen itonya bwega MUTETU ne ukongera calcium magnesium minerals na bingi kathumba ukinyanire mubatu ja kimera ni ontuba kuongera maciara. High Premium Lime ni kuonekana nchukune chonde chetrikari ja NCPB na shilingi 500 akiga kuniaga kilo 50. Kumenya manto nkuru kijege I Premium Lime ringa dhimu 0727940000. Candace, what's that? I brought you a small bonus. Bonus for what? You got us 299 family dinners, 64 kisses on the cheek, 12 road trips to see grandma, 42 jokes from daddy, 49 laughs from mommy. In over 60 years of dealing with numbers, we've learned that the numbers that matter the most to you are the ones that matter the most to us. NCBA Bank. Go for it. Bwana ntubeta na mbere kurumira Nteto chia Weru thaa Ithatu. Ward Administrator wa Magumoni Alex Mugendi nerite mubunge wa Chuke ya Bang'ombe Patrick Munene na MC Bathatu barekane na murandi yura yo weta na mbere yo waki bothoko ya chera kebera tukumenye tumi bethira bukumira murandi yo thirikari ya county ya Thaa Nithi mwendi arua MP Patunika kwenda kuke murandi yo akiyo yo ni murandi yo ngavana Njoke na OBC ya rais.
Ibiathoni bia kwithirania uge bwa mwingi manto makonia mubango wa thirikari ya kaunti wa mwanka wa 2022 mwanka wa 2024 ndeni ya location ya Thaa wadi ya Magumoni na location ya Weru wadi ya Mugwe. Aramurugamiri wa wadi ya Magumoni Alex Mugendi ora IGK Neta wa Festo areganite na miario ya mubunge wa Ichigo ya Chukaigamba Ng'ombe Patrick Munene akiaria kamemeni kamwe ya kumeneria muchemanio wa gavana Muthomi Njuki kiumia kithiru wa kwambiria wakiiba thoko ya Chera. Mugendi ariuga thoko enu iria kona mbia ciumite kigenani kia thirikari ya kaunti na kiuche kingi kiumite kiri thirikari nene kiuthati na bura munene akuga kwina antu mamwembe gwite guko thairia kuratukire kwina thoko igwakwa ya gundu gwitwa Chera makienda kuleta siasa nikenda thoko iria tigakwe thoko iria ni yakwa ni county government ni muntu agwitwa Muthomi Njuki na Ruto mwene ni sasa nuntu gutigu cha kwina mbia cia muntu binafsi mbia ni cia indo ni cia thirikari. Ari muria atige guchwa nkuma na mirandi atari na gintu ya kuonania atinwe akomirutha kuri antu kwa makianga uko makiuga ngani sindi yewe gwaka ngani indo ngani tio tugwaka te Muthomi Njuki ni mbira antu maria ni matubesima nuntu wegwa ni mumakite magwitikie ni mumakite thoko iria ni mathi bara mandike mbio timba sindi ni sasa na naugire antu maria ni matugwatire ndoni nuntu Muthomi Njuki no akuwa antu monthe amekira itini ni sasa Muthomi Njuki twaukireria MP atuika MP omonde MP wetu ngatwa atumire athuro na nukuwa nimo makwanga uko na MCA mathatu makimuchengaga tafadhali turugie ni mabe Muthomi Njuki heshima. Nkruki Mugendi na pete mukana munene amwe na MCA baraba igityo ba kitha governor akiuga ati bakaona runkure gichiacha wona bathi mbere kurwa na Njuki ithe waku no thakania nawe ukathakania na kiratu giake ukathakania na magoti make no mubururie matumu kathakania no mubururie maguru lakini kwi bantu kubururia ukaleta thina na ugire matie kubururia Muthomi Njuki bantu bara bathuku nuntu makona thina sana ni sasa nuntu antu maetu mala mathuranire ni menda kurutirwa wira matikwenda mbala ikagita ku ara akari bauritu bebu magirie biathoni tabibi bia kwithirania uge kenda bagunika bwega na mirandi ya thirikari ria bwita kana ri mucemanio wetwa ni thirikari gatumire nontu gukurukira micemanio eu niku tukaomba kwiaria ti sawa tutuma gwikara miji tuomba kwiariria ku tukaomba kwiariria tuthaia antu mauga bure makwenda maruthirwa thirikari ikabuata umukwenda muruthirwa matithi outside ukumukwendaga ni sawa kogu nimwe mutethagiria thirikari ku improve mount nontu mbeca ni cienu tugutumira kana thirikari igatumira mbia cienu ira mukulipo gote. Enkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chukaigamba Ng'ombe mbitagwa Samuel Gaishima. Minister Woremi na Deithia mithikali nturedu arena aliongirete murimi umwe kuma Nteto Tarbo County wa St. Gishu na murimi uyo onanitie kino kiawe kumana na mboleo raya ni thirikari ya Kenya Kwanza akiwa nende akithira eketha nkunia 40 cia mpempio eka akiuta tena ukabere arabarethera beketha eka nkunia 25 linture nonekete wekiro ritingwe thirikari ya Kenya Kwanza na kwira aremi bongele kathale kiro utumiri bombole kenda bokerio urimi bo Rukirero Alamisi Minister Woremi na Deithia mithikali nture na aliongire murimi wa miaka 35 na rietu Edwin Ruto wa kuma wondi ya Kiplombe County wa St. Gishu. Ruto uranu muarimi baraba gunikite na fertilizer ya mauri ya kuma kire thirikari ya Kenya Kwanza nererete witethia maketha yawe kuma nkunia 25 mwanka nkunia 40 o eka. Siku ya maana kwangu sana tukiwa hapa kusoma kwa Edwin pongezi sana na tunataka sasa chief sababu tunaenda kwa kurecruit wakulima tena na enumerators tunaenda kuangalia kuanjiri wanakuja mpaka ward level wale watu hapa. Mimi nasema sasa Edwin wewe sababu umefanya kazi hata sisi tukusaidie wale vijana wawili tatu hapa kwa ile program Priscilla mwakishe chief wakati wa hii maneno wamepewa kazi ili huyu ndiye awe lead wa mambo ya registration ili awe watu wakijua na wakiona ile kazi mzuri amefanya. Mubango yoki nende jurajo kwambara na inya thirikari ya Kenya Kwanza na Nteto Economic Transformation Agenda yuatethia na ekire umithio boirio thigurune ya Kenya. The direct benefit that you get and especially the maize farmers hesabu namna hii
ulikuwa unatumia ngunia 100 kwa shamba yako, ikiuzwa 7,000 sababu wale wengine ndio walikuwa nauza, ungetumia shilingi 1,700 kununua fertilizer yako. Serikali hii imekuja imeteremsha bei ya fertilizer, sasa tuko 2,500. If you are to buy the same 100 bags of fertilizer for the same piece of land, you spend 2,500 times 100, which is 250,000. So 250,000, difference ya 250,000 na 700,000 ni 350,000. So as a farmer, the direct benefit kutoka na proper program ya serikali, wewe umekatiwa ngarama yako na 1,300. Ministry ya urimi na ndethia niritaniritie ugiri urimi ndani ya Kenya kenda uteithie Kenya ukira kimbesa. So wakulima, wacha tuungane pamoja, tusaidiane, tukuze nchi yetu, na niwaambie the investment environment in the country is getting better day by day. Na hii kazi mnasema vijana hawana, sababu ya environment mzuri na wawekezaji wanakuja, job opportunities zinaenda sikifunguka. Kwa hivyo miezi chache ijayo kazi, sababu wawekezaji wanaingia, wanaanza mafactory, kazi zitakuweko. Mukishalisha chakula mingi, na mnasikia tunaongea mambo ya value addition, agro processing na manufacturing, kazi zitakuweko. Iyo ngwana remisa niriritirwa re kanisene ya St. Paul's Nairobi kurikana no kungwira inawora wari ngavana wa Meru Kiraitu Murungi na araba ingi bareo atuba mushina ashore bonekete okenera nkathe ya Angelica Daniel ura wakwire kiume kithuru nyuma ya mbashua ya kaita kakai. Mathiko ya Angelica yaeta na mbere ntuku ya Jumamosi mushikuo Murungurune terecheki onyo. Boniface Mongera aya na riboti. Nikiri gongona re muthia re kuromba na kuringiria mutigaire Angelica Danieli. Angelica Danieli no mamio gavana Weru kaunti Meru Kiraitu Murungi na tutigite no koro po miaka 93. God is good. Ashore antubanja na tongeria kadhumba ibakithire kiuru nege St. Paul's ja Nairobi kuige kamweshe jwa Kiraitu. Ntomeria kuboreria nio netumiro kumukuna ja saburi kwetakira Korintho ifadha mbae. Our eternal life is secure through our relationship with Jesus Christ. Antubanja nabo kumabana na kwetakira banini parika na mwendo wao. Our mother was a great storyteller. She told us about many stories about our youth, the coming of early church missionaries in our village, our love and marriage to our late dad, a life-changing experience in the Mau Mau concentration camps during the state of emergency, and waiting for a husband for 4 years. A grandmother to a grandchild is somebody different. You love your grandchild entirely. You give them what they need, essentially in a type of way. They spoil them. And Shosho spoiled us with her love. The memories you made with us will last forever. The tenderness you have shared with us will never fade. Angelica Danieli na gwetiro jankathe mwekurirete mwendereo na kona mugongo jugukira ari kiugukira rakara kiuga mono kiatiri mwana othomi no anto bonthe endo tethomi noku kikareke kanawa. If there will be like that of our great mom, then your journey in this world shall not be in vain. And what I love most about her, she was beautiful, but she has that positive outlook to life. We say Paul to the family. His Excellency, as the assembly we are together. Mwana kwenda mathomo na maendeleo, Angelica na gwetiro ja muntu muri ndete oturo ni nyankoroki antu bonthe. Generally, my mother loved fun. There's no
ceremony, no party in our village where my mother did not show up singing and dancing, as if there was no pain and suffering in her life. And so we love her so much. We will really miss her. Every time I enter the house now, it feels so empty. I don't know what to do, but we thank God for her. Gavana Kireito Murungi, urone mwonombero Angelica, ibakulite ngina kwa miaka mingi, na kiwe, na idhuru ya kanyakare atigite kagite nigaka, gatumba kwethuru akiojulirwa, imutoleko kanoleko. I will never have another one like her. And then I think she has left. I think I'm one of our legacies. She has left me, Daktari, others. So we are going to be our representatives on earth as she waits for us to join her. Na kiugo kia muthia kumakiri Gavana Kireito Murungi wetakiri mamiowe ya karojo amurikirwe na Weru wa Kenya na Kenya. Na mwerejo mutigaire Anjeri Kondaniri joketho jogito mochaleli tukonyo mosi na weta kono kwa ntorene kwa murongorone kionyo ndene Kontemero nkiripotra Ntosharo TV kumwaja kingina ngine na kineke mshuni Nairobi mbita Boniface Mongera. Mubunge wa Bore mwambire ndikiri nerite akariba Bore baimenyera na scholarship ciongo irakuwa ni kuthiulunko ni umwe kurubora bashwa iteke mubunge Ntereu Karimi Mutuma narane ndia kuarua rene kukari na maandamano Ntereu bakari bakimenere mwekuru bakiwa na ubaira. Antone Kathenya aina ripoti kanda ganjo ke kanya gaka menyithia anto ba Bore na Meru yonthe ati thirikari ya Kenya gukurukira kwa Ministry of Education na mono department ya TVET, Technical and Vocational Education Training, nene kanenkara scholarship 100% na iri gutigara ikanenkara tukaana baito mbasali, lakini kule antu bamwe bachiethetie bageta antu ntorene bageta ana ntorene bakibera iba bachurite scholarship ote gochura scholarship ndene ambecha cha thirikari TVET mwana wonde abwiri kwa apply TVET directly wa apply Kirua Technical Training Institute wa apply Meru Polytechnic wa apply Karumo wa apply Technical Training Shonde ila shiri under TVET kwa muntu atibwiri gwetakera area ntontorene na nale ntore yangu sishi location kwena mwekoro umwe alita kodhorani akaandika baruga makarasa kanisene akauganetete ku recruit ana beta TVET abachwerete scholarship ewi conmanship na nkoria mtore na tabia eu na atwere kuthithia eu kimwe gitara le aromba kura akera anto na bachwerete scholarship ote scholarship chiucha badia mwana wonde ena haki ya gutonya technical training college gogorokera rwangirwa TVET na ana thirikari ni nankanite mbesha cia muntu wonde urokwenda guta TVET kwa muntu ageta kuthurania na kibera na bachwerete scholarships ewi conmanship na tutetegeria ntura yetu ya Buri na aru inkura boka ina maandamano na ala ngusishi na anchokerio uju ote muntu ngetekeria ntura yetu ya Buri eta keria ana beto abera na bachwerete scholarship kou ikuthukia tugatwika tantu baraba wasiningishu baraba thithite mantu jate kwereka bagajukia bagikiana cukuru na batikomera baima ikiatia TVET ne kunankare mwana ngiri 56 na mwana na yau direct sponsorship ithirikari ngiri 30 iwingi utigara twa munankara basari kou nteko na scholarship bwachwirite ali o it is free in a document ene muntu wona no access information ya TVET ya Kirua kana TVET ucho ndachi ndene Meru kwa muntu kedana uchoera publicity kana na kwenda guchiona kania ati na gwita ngoge agaita ngoge na mbecha cha thirikari na muntu to abwire kugwatwa akiuga na uchoera na sponsorship
Ikundi kimwe na rito Weru Heritage Forum kirani kia thomi ni kiyete amwe na kwariria njira cia kwambararia ntwire kenda Kimiru kitikaulane bakiare bowete ntukire othai pethirite nende batukume ya mantu yo ntwire na mitre ya Meru ntubura bakuwa bukara kuthiatilwa Kimiru no ntwire bukethira bukiulana buru. Ikundi kimwe kia thomi kuma thuchi mwankanto nyiri Meru basemenia mwekire kuthithia ikundi kingi kimwe kumenyekana ya Weru Heritage Forum terisha charana sobo igabori na moro tuyumwe yo shokanirwo ntwire na miture ya Meru ya kitene maturene twina gikaro kia Weru Heritage Forum iratumbite gutirimana na ntu banene ba kuma community tu elanja Meru kenda tumba ku preserve kana kwithira tukithiatira mantu ya culture twire kitambo kendete kaurire au atea gikundi gitagwa Weru Heritage Forum. In initiative ya year around 2019 2020-2021 main focus kana purpose ili kuleta Weru together. Akiuria thomi bangi oba tambaru muno nthukinja na kibu wite mubanga yo bambiri yo atumi muno kire ushokaniria ntwire maturene. We are tapping so much into the old generation by informing the younger ones and through works like the projects they are writing various and wonderful books about Meru, kulia umete, and then where we are. So there is that very good interlink, generational link. And to get out of this, that to progress this initiative. Watu betu ibeye bako mantoya tafadhali yiwi achore betu leaders betu policy makers twende tuye na kinyanga baneto iko mantoya kawira mwangase yo no tubatu turi antu baku na tu behind wekenda tumba kukuria Meru na kilemira ni umomo ikundi wa ikundi kena arimo no kamurimo ya nyimba meri lethiri na kuwa baina mubango kinya yuwa kuritana mwingi itomi mwanya yo kurira na kwimenyera murimo yo nyimba buru ya ikundi ki bambiria ntere yisi ya charana bumete murimo no ya breast cancer meri lethiri na ito tethia atobetu twena ikundi ki to need cancer health initiative mugambi bonene muchoretu board member now only found that chairperson na chore bangi betu ba all over the world tukumba kurira antu betu baba tukumba kurira NHIF kana National Hospital Insurance Fund cover kenda bomba wita sibitare no to cancer is really ninyelete muno antu betu ba Meru kumegembe mwankatharaka kiripotera Weru TV kumaburi mbita wa Kelvin Kimathi. Aciari ni bauritu kumenyerana bo no bacoke maskuru kenda bethira baitethia uturone bo hakiari mwerekeri wa kithomo sub county ya Thaa North Bridget Kawira nirete aciari kwena mituo ya na utaskuru ntubura kuoneki utatina mawatho ya thirikari. Paul Wakabithi aina Nteto. Inki ya maitara kithirikari ikeneta Tharaka Women Welfare Program baraba ithirito bakiroga na ntano cia anabari wakagita nterino cia Tharaka kia mairankuru ithirito etongoreti Madam Anisenta Kiri ora hakire muthenya kwe mthikire nyamburira bakuruthirite kinini gia cukuru ya Karethani primary. It is right there that we should start with them, give them the awareness on the harmful effects, and also once they agree that FGM is bad, when they live there, they can go out, talk it out with their fathers, talk it out with their peers, and they will also help in the reduction of FGM. So most of our programs, the focus was how to eradicate FGM. Arankuru keke ariugite bena mutaratara omunene wa kwaramia murandi uyu. Assistance read was there. We started the libraries, but now it is now coming in a different diversion because we are adding in the lower grades, and before we used to have the libraries, the remote libraries for the senior classes in the primary school, but now we are going down to there. Imambura marankuru kima kuimbimbiri tintongore cia kithomo ario director wa mathomo Tharaka South Sub-County Tomanda Bridge naenda kwa kazi na hapo katikati mambo yanatendeka.
Siku hizi sio kama zamani, wakati all the community members ama kila mtu alikuwa mhusika katika maisha ya mtoto. Siku hizi ni wewe ulee mtoto wako ama ukose kumlea. Kwa hivyo haina haja kuachilia mtoto wako aende akasalimia ovyo ovyo. Kana mtoto wako, fuatana na mtoto wako, ona vile anafanya. Hili wewe mwenyewe umuelekeze. Maana akiwa kana kamtu karume ikethiritwe gateaniritwe muno kimathomo. Class utakuta wanawake ndio wengi. Kwa maana mwanaume akipata kazi si wengi wanaendelea kusoma. Ni sawa. Ukienda mashule wale wengi wanafukuzwa shuleni ni wavulana, sio wasichana. Maana wasichana wakienda wao wanajaribu kujitunza. Lakini vijana kuna miandarati na kuna mambo mengi yanakumba hao vijana. Lakini swali ni kwamba hao wasichana wetu watakavyomaliza shule, kama mwingine ametangulia kusema, wataolewa na nani? Mwena ogumanda Bridget nombete gutariria. Vijana pia tuwaweke mbele. Tusiwaache. Ati maana hao wasichana kuna watu anatoa ufadhili kwao, tuache vijana. Itakuwa si sawa. Lazima boma zetu ziendelee. Sawa. Zitaendelezwa na hao vijana. Kwa hivyo tuwashike mkono, tutembee na wao. Nkiripotera Weru TV kumantere Thaa bitu wa Paul ugwa kabithe. Atheteri bamwe ya winyangia na ikubira byuma na ciana nyumo cia Kithaka twarene bakinyite mbere ya kamiti yomenyeri bomitho kenda kwariria maria na rakaingi barabethiranire bainyelekite na kinyokuro nendo bokire nkirithanoi ateteka nyumo cia Kithaka maturene bationa obathetera na kinya kwithira bakire wa mario. Kiribamo bantu bala bakinyire mbele ya kamiti ya utalii ya bunge nene tongeletwe ni mubungu wa Mara Karekembioki na kali kumantereje Tigania East, Tigania West, Isiolo North na tereje Lungalunga kaunti ya Kwale. Moronto hao kinyambele ya kamiti ino lale kukinya mateta mao makona kurewa wantu bala bainyirikite kumane na kuidokelo nenya kuma meditoni ya thirikari baingi baidokilito ni njogu baki ali mbele ya kamiti ino akenya baba ni beli mathina maingi malaba gwitokera kumane widokiro bobo. Hii process ya payment ama compensation ya apply to all counties, si zile counties ambazo zimecomplain peke yake, so let it apply to all counties. Alafu pengine tungeomba in future state departments and other government agencies wasiongoje communities kuleta petition ndio waweze kuact. Tuko na wafanyi biashara na ndovu ni threat. Huwezi ukikimbia zaidi ya ndovu. Ndovu anaenda kama upepo. Kama uko mfanyi biashara, nani atakuja kwa biashara yako? Kila mtu anaogopa njia. Kuna mama pale nyumbani anahitaji apikia watoto wake. Kuni inatoka porini. Na mpaka uende kwa maji. Na ndovu wako katika kila njia. Kwanza saa hii ile hadi iko overwhelming. Kwa sababu Tsavo East yote imevunja. Maisha yetu yamesimama. Kama yeye mwanamke pale anaamka usiku, anawasha moto kulinda ndovu. Ndovu analindwa na silaha, yeye anawasha moto kufanya nini? Kulinda ndovu kwa sababu ya chakula yake. Sasa kwa sababu nyinyi ni bunge na mnaenda kuketi chini na mnapitisha bill, at least ministry iallocatiwe pesa ili wakati mambo kama hii yanatokea pesa isidile, kwa sababu mara nyingi tunasikia pesa hakuna. Kulingana na Elizabeth Kailemia olene mubungu wa Ekuru kaunti ya Meru thirikari batele kumenyera nja jamejira migunda yao ithukirito ni njogu amwe na nyamo ingi na ilo jiao kuthukangwa. Kailemia kiuga kathirikari batele kunenkanira irio ja kulemba kalela thirikari ikabale mali mala mabaterie that those people should be fed until the compensation is done, because surely if your farm is completely wasted by wild animals, then you have no alternative. That family is completely hungry. And also, I'm so much into children. You know, when I hear that children go who are under 18 to look for labor so that they can have food, it's really stressing. Okagita gaka kulingana na mwekaliliete wa kamiti ya bunge ya utalii Karekembioki kamiti na kambira mubango wako na mwingi kienda kusilenjela jakudiria thina ino. Jana tuliomba speaker nafasi kwa sababu hiyo nja ni kubwa na inakata across the entire country, tupanye a public inquiry
ya vile hii suluhisho tutaweza kutatua once and for all. Kulingana na mwandiki munene kile ministeri ya utalii department ya nyamoji ya mitu Sylvia Moseia thirikari nijo kilite thina ino na ulite munene na nithite na mbele Korea Kenya baba. Kwa hivyo kupitia hii serikali kuingia, kitu ya kwanza tulitafuta ni pesa ya kukompensate. Hata 2014 walifanya 500 million, 2019 500 million. Serikali ilipoingia hivi, kitu ya kwanza through committee ya wildlife na tourism na budget tulipatiwa allocation ya 958 million, which is the highest ever in the history of this country. Kwa hiyo 958 million tumeweza kucompensate watu kuanzia mwaka 2014 mpaka 2018. Sio, tunaona bado kuna backlog kubwa. Kwa hii financial year hii committee na National Treasury wametupatia further 1.1 billion. So tutaweza kupeleka pia backlog kuanzia 2018 pengine tufike 2020. Na niseme kwa ukweli, sababu nyinyi ni members wa public wako hapa, hiyo rasilimali hijalipa in full, tumelipa as a percentage. Ndio at least watu waanze kusikia kwamba serikali inawafidia tukitafuta the rest of the percentage. Kuma mji munene Nairobi, Beta Anthony, rangi wa Kathenya. Boya Anthony, ni thainya na dakika 21 no tu kinya muthei wa Nteto chetu ngucokeria nkatho no tubako watandite na uni kuma the mona nusu mwanka thai. Uni Beta MUTEMBEI Edward, unatoa madhidhi wakari Cindy Karwitha. Good night and God bless.